Hi, Chorda. Fáilte mór roimh a nocht ag an ócáid speisialta seo. Cill Dara agus an Ghaeilge, Daoine agus Dúchas. Agus míle buchas as fad as taistil an seo. Tá John a hásta rud mar seo reachta le fear áitiúil Ciarán a Matthew. Rud anna speisialta se hé. Is mis a cuimhní thuúlaháin tá aithna Cuid a bhirm agus tá méid gobar le Cill Dara le Ghaeilge. So seo cuide tá méid géirí sráid de ócádaí cultúr a chur siúil amachcha seo. So seo an Dara cheanna tá agrath an godí seo agus tá mar sásta an slua eiscint an seo nocht. Tá is gom gohfuil luigh méid Ciarán tá sé úntaach sásta bheith linn an nocht. Agus an taide agus an obair tá déanta ar chultúr Cill Dara a chur in or láthair agus tá muidir súil go mór leis. Ihe lethe se hé mar is coulúir speisialta é na nasc idir Cill Dara, an Ghaeilge agus an cultúr Ghaeilge. Agus beag seo de ceol agus litríochta an idir cheann agus nua. Agus cuirmid fáilte rih an panel íana más féidir sin rá tá chur le chéile Ciarán. Agus bhhailm cuir mé in aithna díomhan is siad go gard. So tá a bathás néisi le fáil freisin feice si bhar an glór go bhfuil gá cód QR. Más mín a bheith léamh fuú níos déine nó tá spáanta sleann an sinna gcuin agus bathás néisi na níana air is féidir le bheith léamh I rihan bhrise. So a dús bóra fáilte bór rih Ciarán hain. Scríbnóir, taidir agus múntóir. As bóthar rat ascar chun bheith crín in as na rí. So Ciarán is a writer, researcher and teacher from Naas. Agus bhú sé na reachtas sa bhliain 2011 lena uairscéil grúgarú agus na sionnig léthe. Agus bin sa ranóg fiction Daoine óga. Ní go dtí dó ag bhliain díos. Agus déir Ciarán gur pribléidir letó é a bheith ag obair I ggófort linne I Cill Dara le Ghaeilge agus leis na híana eile seo a nocht. An dar duine an lister ná Ivan Devlin, tá sin taobhhirdún. Ivan is a celebrated fiddle player and traditional Gaelic harp player. Tá lán obair telefís agus radio déanta eici le blianta nús, thuaigh agus heas, mar agus mar léirethir. Bailí den grúpa Líbán agus eisiach an Alban an rud nár léir an uirigh. Lynn chomá tá déagláin ó Dublin. Bannig den slua. Daoine is the Gaelic language officer with Mid-Ulster Gaelic language officer with Mid-Ulster District Council. Agus comala bheith na cheoltóir agus in an Aránaí, tá lán obair telefís agus radio déanta ag a freisin. Agus tá sim le ag déagláin I litríocht na fíníochta agus na nasc atá ag an bhíníocht le luganamnacha agus le seandálaíocht na tíre. Tá Katie O'Flaherty an seo linn a nocht freisin. Katie Sin look lenúna Katie. Katie O'Flaherty is a leading member of the group Fumley, which specialises in newly composed liturgical music. Is as Cilva Chrídóg no Cilmacredach dí ó Dúchas, counter dá hangach in acla máil nude in a bhfuil ceol agus Arán Connemara ar fáil go smurán. An a tháinig a taistil an taister is fuide le teacht na bheith linn a nochttas óga ná Áv O'Brien. Áv has Irish and Scottish Gaelic heritage. He's a musician, writer, storyteller and fluent Scottish Gaelic speaker from Cowell in Argyll, Scotland. But as Cunde Kilfantain Fantan Cuid Dov Winter, mar sin tá mé an anna rá gur duine den scothe. Tá ábhaigh obair mar ifig go Ghaeilge leis le dream charts, Ghaeilge cógáil cultúr Dúchas agus na halína in Alban. Tapa liv as bheith an seo. Tásúla go nuirt mé gceirta. Agus deir beag Frank Reedy linn a nocht. Sin Frank. Ír cheanfort an air mé Frank, scríbnóir agus creaaltóir rialta freisin, agus tá sé lonathe go na mar faoi láthair. A cha sé 5 bliain gam leis as na fórsaí cosanta agus é lonathe ar churach Cill Dara, she's an bóthar Le linn na tréimhse sin thug sé cuairt ar neart tíortha an Libán agus Rwanda na Másc, agus gnóthaigh an chéad leabhar taistil ó chósta go cósta, leabhar na bliana sa bliain 2010. Farir ní féidir le Angelina King a bheith linn a nocht ach tá mé cinnte go néananig an séisiir seo an ihe dúin.
Díreach sul mugam de raig, just le rá liv go bhfuil na bailí éilethe taobh hirdíh an sin, agus amach idir sin, agus tána lethir sem mohan sin. Marí an céad cuid hartar orclig, agus an sin bé sus té agan nó café, agus brisky. Agus ná déananig deird na goháin póca a bhuacha. Déanaan is sé, solinéana is deird. Agus mar ucalscur, téman na hithe nocht se glina or gríthe, neart ar ngéig, is bart a réir am ríthair. So sin an mana a bhíoh ag an fína fadó, agus mana a cuirtar anspéis an inniu féin. So sin a spéir le pure of heart, strengthen our limbs, and we honour our word. Sílam gur des an smína bhéid an ihe nocht. Gur magat. Gormag Ivan agus Eaglon. Bin an tune on found callú Darbanam Argan Moor. So the tune Argan Moor was originally collected in County Antrim and later published by Bunting. And it's the tune associated with the poem Gomleshke Lee Argan Vor agus Clustermid Shin and Ish of Aenig Inchanter. So Dawn Shook tá Canuck Aluna, the Hill of Allen, the stronghold of Fionn and the Fina, she's in Boherwen, and Red Hills are name-checked or luta is Dawn Shaw. It probably dates from 1500 or earlier. Lad ar Patrick in Dún, gan Solemn Arui in all. H Gachach Oshin Vicine, os leis féin bavine glor. Jeremit fled Arun Fionn, in Halloween, Redín na Luch, ar yeesh dan yen ar dream Jarach, Farniri, a Varach, a Vruch.
Been the March of the King of Laois. So ba é an Taoiseach cáiliúil ar sé an Taoiseach cáiliúil Rory óg ó Bhórga atá chomóras an áran sin agus dhéanamh Rory óg chréich ar nás na rí I mórta Cuid seacht. An céad slucht eile be me de caintear crach a rís a chiarán as dócha. Seo sluchtas Daoine I leabhar bhrinn an sé ó hísteig. Agus lútar a lán áitina sa Daoine seo a chrach winter bhrinn idir Cuid Dúchas agus Cuid seachtó. And we'll get to hear that list of places in Kildare that suffered frequent O'Byrne cattle raids. Yet we invited Ov back. Piece of big coal o Ivan agus beag Daoine Ciarán and Rockaracht. To you for fad. Tuirimon Coolward does give the background first as Berla. So we have a whole host of place names here that were raided by the O'Byrnes. So as Berla, I suppose when this was delivered, I think people probably roared something like, "Way!" Something like that. Do you want to give that a go? Way! No, I'm being serious. Let's go. 1, 2, 3. Way! Ooh. Okay. Asperla, Maynooth, Old Connell, Old Town, Ballymore Eustace, Barrettstown, or Old Connell, Punchestown, Ballynamunny, or Kilkee, where Kilkee Castle is, Redbog, Monin, as Ghaeilge, Blackhall in South Kildare, and Kill. And we know that Naas was also attacked, as mentioned before. Ach, Níl Sadan, it wasn't mentioned. Oh. Politiocht. Okay. Nish, Tamuchane Ross Ghaeilge agus Hein Ivan, agus Deag Lundy Sluia, Hein Sheed Argan Moore. So, in the good old days, the bardic poem was probably delivered with something a little bit like Argan Moore. Okay, so hopefully that's still in your heads. Because I should be delivering it in a tune like Argan Moore. Chicken chiv? Okay. Bichartum seve gachana diva nocht. Chicken chiv? Okay. Ach, ní chani me nochte. Arighties, no varties, just in case. Taking trip? Okay, here we go. Again, you know, the poem or the verses, you know, they're for the connoisseur maybe. That's what I used to think. But, you know, these words, they're, okay, list of place names, but like there's passion in there as well. So we want you to enjoy the passion that I'm trying to get across for you. Digging Shiv? Okay. So the first little verse is just a snatch of it, and then we've got Hento 3 Car verse that mention these place names. So I'm asking you to come in with the way after each verse. O vainut curry a chrog le buin na rug rafwar. No need for the way so far. Verse hain a richt and shot. A river ein vara shiel shan chonel is an shan vale. Boon a vor dan valje vor am balla oog an hoog. Way! Easily known this was a Wicklow man. Balla Henry nar hart trade, the crack is balla voraid, balla funche, gamo marek. Fa hersche an low, the lumarek. Way! Balla nu na mona avon, no an vonin near vi headal, near hair chach an togar, go blog gal, do gawader. Way! Final verse. We need a big roar after this one. Krog Rathcool. So the crack from Rathcool. They robbed all the cattle of Rathcool. Iskille. A vichusvig dorinje. Near yal le dul a drain. Barrer Krog. On Dúchas. Way!
Gormagi! Gur mágad a Ciarán, agus is das an idirgníomhaíocht leis an luchtdéisteachta. Ciarán a bheith sús bhís in éis again second, agus ag chuirthaigh giota muirga as an dáin gearbhór gúirt a chlannanéil le farflaharta ó gníomh i láthair. So farflaharta ó gníomh, whose work was known in Ireland and Scotland, lived near Larne. Agus Ghaeilge agus Béarla. And you may have noticed in the previous poem, I tried to articulate the consonants. That's what you're supposed to do in these bardic times. Agus is slumson on Béarla. Mine is the English version. Garvor goorts a chlananiel. For shalg is Kate Chorkulein. For shag is Njarther Njavni. For zacht is Sha Imyi. An chríomhas iad a gonig, ní héidir ifayere re mun ngui na nardron impe nach tríomh tail ferminse. Short your visit, dear O'Neills, you're leaving us. The tallest tree must fall in gust. And now a kind of a little fable follows in comparison between the tree and the O'Neills. And the tree was originally, well, the tree here is a yew tree, but you can probably guess what was the original tree? An oak tree. Cill Dara, it's mentioned in the Bible, which was published here, Cill Dara. Aesop's Fables, Cill Dara, it's an oak tree. La Fontaine, Tumicapa, it's an oak tree. Will you to them? Ta! Margie. Okay, Charling. I'll give most of the verses, but I won't give the final few verses until the end there. Juverris sauter shiv de via naim shregan, gur jacker le corcher a chla, fakach a gramchle nierach. Shuva, a rush. Shuva er veil of de vi, tarlan clinsa at clinty, is an shuva keel ochtla hocht, a ere nar hev een locht. Eiche, one nice, eiche gun over chene, for njart shine shuganjente, da heids o njelev njevev, teids da frevev publi. Marta chi on kranse fein dish a vunda vunfrev, a groh nar chovaiach lesh, da go oranach egwish. A jol chui kael an gran, a ta scale ongne agam. I can't figure this out. Cuid ar sneivne a vli vahata, is the yiri ongui gevrata. Ni he niach tasuv le fein. Your own, I suppose, pride. Do be a rag on tivnain, the lag tugrug do inag, bug on tina hishluga. Agus asperla. Ye were a you secure and tethered, tree top, strong, bold all weathers. By yon tree aged of your dear strong men of heretofore, lived a rush, slow stooping thin, narrow of foot, weak within. Our you of yore lost its form when heavens above unleashed a storm. On night of stress and trial of strength, roots lost grip,
branches wrenched. Thus with view of roots now spent, noble you poured lament. He a tree of boughs no more. Bitter words from battered core. What's this, meek rush, cried the tree. You're still grand and we're history. Shattered, brought low, my senses fail. Yet weak still stands and now prevails. Your lofty head, knocked down low, said the rush, caused the blow. Pride must come before a fall. No small wonder thereat. Oh, Tosha Gumar. Will we keep going? Cuid Missouri. Cuid Missouri. There's only one verse left. As Ghaeilge. Tissen lek leis an tin. Mische eg schlechten. Schlechten. Ersen Shivin. Don Tingarig, don Neshtenen, Marik Karmash nach Obleggen. You fought the wind. I gave way. We try that one again. You fought the wind. I gave way. Come on. Said the rush of master clay. When winter calls, run away. Live to fight a better day. Gormagi! Bin an písa ceol seoach bhéileátha senig a chum turbhleach ó Chearlan an chlór seoir cáúil timpeall 17 a de. So this tune, The Hawk of Ballyshannon, was composed for Catherine O'Moore of Cill Dara. Yeah. A descendant of Rory O'Morga of Laois, agus bhualamar hana le Rory O'Morgan or Vimmer Counter, the March of the King of Laois, and Farayin and Cracher Nás na Rí. Beg showed ceol ella anish agan, canta ag av, aron der title Divinus na Divinus, Vanity of Vanities.
So Merchada McQuinich and Triú Tíorna de Achalty a chum an Tara an seo timpel Sédig Céad Seasca. So this contribution, the connection to Kildare, is it's dedicated to the memory of Reverend Murda Mackenzie, who was an Irish Gaelic preacher in Athy, Bailahny, around 1656, and who was a close relative Cill of this Merchada from Alban. So, and that family has been connected traditionally with the Fitzgeralds of Kildare. Gyrmwr yma ac i. Mae'r her sy'n tu ar y gael. Diefanus na diefanus my ta. Diefyn o'r tlwchif y twtsham hwn bar. Diefyn o'r pieces o'r cop yn y clar. Diefyn o'r noch knaims o'r nusger gan sta. Diefyn gach yn nyn o'r hicus yn bas. Diefyn o'r cestio fawachos fawla. Diefyn gebachlev o'r machnus ri bra. Diefyn o'r natlev gan cachych gachla. Diefyn gach yn nyn o'r hicus yn bas. Diefyn o'r synius o'r neinius ri bar. Diefyn o'r nŵlse gebwlach yn bla. Diefyn o'r bantrach lan ansach is gra. Diefyn gach yn nyn o'r hicus yn bas. Diefyn o'r catl o'r sachgyr gynsast. Diefyn o'r cosnig fo os na gachla. Diefyn gebachlev o'r machnus rimra. Diefyn gach yn nyn o'r hicus yn bas. Diefyn o'r diens o'r dir sy'n y fan. Diefyn o'r geir chwys sy'n sperf gyharst. Diefyn o'r tygsio hat twslach y gra. Diefyn gach yn nyn o'r hicus yn bas. Diefyn y Daoine nach smynich yn bas. Diefyn yn sydd y hyf agus ba. Van de haig am chluinje, smitten en een spaan, skurm ta heire, an een stjivene sa. En dat ta. Gyrmwr yma ac i. Agus bwyl am gyrma chwr da hier yn ysyn cwrw da chwr da tiecht sio go Cill Dara agus go Cuid agus go Brian agus Bertja a ta sio agus da Katie Faste agus da hwyl dynnu ar sy'n tiecht ymach yn ocht. Gyrmwr yma i chi. So tá píosa beag eile ribh an mrise Daoine. So seo giota beag as actrach chmáis í chasada a cuma go gard tar éis 1732. So Thomas O'Cassidy's adventure features Thomas O'Cassidy himself, who was an Augustinian brother and former Prussian soldier who resided for a while in a convent in Naas. Agus Covis ach an seo bhí sé. And he rambled throughout the Kildare and Leighlin diocese according to his own account. So Ciarán a léigh an giota seo as Ghaeilge agus Déaglann a léigh an Leigad Béarla. Gur maith agah. In the part where I am from, we don't say Cassidys, we say they're Ceishidís. So it says Thomas Ban O'Ceishidí. I lived for a while in the convent of Naas in Leinster,
where I was inbred, if only cruel fortune would have let me stay there permanently, instead of me being sent to furiously search for food in every which direction. Because of my transgressions, the Leinster friars banned my bottom in the diocese of Kildare, so that I had to launch my bottom elsewhere, became impoverished and sowed wild oats. The Honey Mashalla I ganvent in Osline. Áta rawas in the Ranma, da ligach on crua artun dav boon shadavan. Agus ganeve eg tron, kom leisgel, train horiocht orum in ach conner, agus in ach schlee in the Dain. Da vi fos aver ellis a gush. Mi roon na bakri, bracher, line, ze vonus ein chletawan. Agus de vri nach njarneder in jalla goma na a vokkel de choline rosa. De yiel mission derk. Agus de chorme mochan edi me chorp. Da skullishin chorshitsen bang mo hoin. In Josje Cill Dara. Ons komegen do telgen fa hoin. A horterm heen van trashen. De jarme bream. Tegen je weer Tegen koppelen in de bream. De jarmische bream en bracher. Daoine, de bochten nog de. Agus Dúchlan, manneman, mak. Leer. No garo dierla. Val de chorren me hivra. Ik dol dav makra fat farsing. Ik kor chrikke fian. Gormagi. Nach das an mascon de ceol agus litríocht agus seanachas bhí an sin a gcuin céadla a cuairde míle buchas liver fad agus beag so deis agam se an ála haint agus deis I gach aine eile cupán tae a ghlacha agus beagán cainte dhéanamh. Okay, so Cuid nóí déag beag me direction seo.